Kdo? Сейчас меня... Ради купи. Как? О, приятно, Класси. Видно, съм да слушам. Трябва да се разпределя. Сма? Ама ти ще бъдеш там. Започваш. Нямаше за да видим. До Рута. Окей, Типа бункър. Бункър, това ще не съм така. Тлеви запор, или защото ще се изкрива на тлен. Те котиче глена, придемо до бункаря, бункар mora biti tam. Jaz bom šel tam, ti boš šel pa tle. Zato, da če najdejo, da ne bi bil. Ok. Se zapomnim? Ja. Ajde. Ok, tle je zemljevid za pač banko, prijema do tam, tam policajo ne bo kaj iščejo, zdaj drugi. Pol gremo noter, gremo na levo, v vink, pol gremo naravnost, na desno in je ena pisarna. Tam not gremo, poiščemo kovček, vzamemo kovček in hitro stečemo ven. Pa imamo eno opcijo, da gremo na levo ali pa na desno. Kam gremo? Na levo? Levo. Ok. Al, was полицай! Midva sva bogata. Eto. Smo razdelila, ne? Ja. Najprej bo treba prešteti.